ziang ruangah Bible kan siar cingin Pathian biak ina kan khom cingin Pathian na truannak kan tel vere rau cingin voi tampia kan nun aravin kan nun achau theu si pe asan tampi a kau ding nan tuichuma toi te in Bible kan siar dan atlang pithui mi in Bible kan zau dan kan zau that sal ka du ruangah thuni te in kalau hlom ding I achem tiang in rakhia sak ding khala kalau som form apakhat na ka Christian Pauline Bible kan sia thevi chui Bible kan sia te ka ziang mi lung put le tum ta nak thon kan sia ti silen mitam pin apakhat na ka Bible an sia nak san chu an theihnak pungtertu dinga asi lo len midang sim song le zirh song dinga asi lo len sarmon nak hrangah tin mai hrangah silavin midang sim song ding midang hrangi Phun suah ding theihnak hrangah information hrangah an siap chau I chulei mi khe khatin Bible kan siar te ka mi in asiar tam in ti se ti du na ruangah momo ka thelo Bible kan siar te ka thei lia tumi chik zeti siar naken siar zu zau mei hlafing ba hat mei chuti ve ki siar himi tampian churuanga Bible siar tika theihnak midang hrangah mai hrang tel lavi midang hrangi siarnak holnak midang hrangi Bible tim tu anak chun kan nunnak aziang tlukan kaw si mana hlok nak thap nem nak in pemal zat se chuti ka ti tika chan pakhat khat kan chau tika kan tim to lo ding katilam lam lo asinan in karel tu mi chu chan kan chau chan logi midang sim ding le midang ne ni phuan suah ding hrang logi Bible kan siar asia chun chumi chu Bible siar dan tlamtling atling lo ti kha kasim du mi sor se chuvekin kan siar asire chan chau chana Bible center na kasin kan ka ding thu puan tiang jiang ha kasim ding jiang ha ka thei ter ding kan ti chulen mi na ke thei thuk deu si ta hi kan tu mi phun mi sim lo dan deu mi rel da lo dan deu veki rel ta hi kan tum chebe I angai ten ti le chu Bible kan siar te ka a background kan thei ding a thupi tu angan san lai jiang ruang angan ti mi Bible bungchang atlun atnuai a context kan zau thiam a thupi chulong man silavin Bible asim du san tak tak khal kha kan thei feng ding chu thil thupi asi thungai thak kan zel tu atul kau ama long te chu chumi chu midang sim song ding fang sim suah ding fang mai hrang atel lo asia hin chun kan boi pa Jesu Christ in asan lai Pharisee pol changan tu pal akok nak vek kha kan hluam ding mathai bungkul hluam thum kan za asilen kan boi pa in Pharisee pol akok nak thu kan mo nanni mi dep de mi rok rol pol tia kan boi pan adim lo na sa asim vivo na ka anet nak lama chun nanni chun pakan mo nau mo nan khol te ka aleng lam fai takin nan khol e chulen asung lam chu thil thalau nan ruk mi le ham tam na ka khata te choi sing thlan vek tlan nan siati moi zet aleng lam chu var ver ver nan toi asung lam long te chu a thu tin a thu vek nan siati churuang khat lama theihnak ringot holi mi na ke thei thuk thei tam si tu mi nun pi tum nak lam tel lawi Bible siar nak chun angai ten ti le ra tha asua lo thau a thei chu thei zet nan a thiam chu thiam zet nan a mu chu mu kaw zet nan nun pi nak lami than sau lo man suah nak lami than sau lo hi than sau dam tik lo ti nu zet ase churuanga apakhat na ka Bible kan siar te ka theihnak ti pungtu ti kautu ringot men thangi Bible kan siar silen atlam atling lo mitam pi chu Bible an siari an nunnak hrangah silavin midang sim song ding zirh song ding le sarmon tim tu nak hrang longa Bible an kaw ruang hin an mai nunnaka tharau lama Bible siar chung sin an nun arawin an nun achau theu chumi long chu atlam atling lo lo apan hi na
tui ka sim ding mi atel teng teng atul apa ni na ka chun ziang ha ti silen chui bible in ziang ha asim azil midang le na ziang ha ka sim ka zil ding ti long sinon lavin bible kan kaw zete ka pathiani tong kam asivekin ti za azel le upat zatin thimna ka himi angantu pathian thoi pehzomawknak ding ro uri in pathianin himi mangi in simmi athu angan suah mi thei fiang thei dingi angantu tharau thiang him polkom nak le bom nak di le mai pumpak hrangi bible siar se chumi kan siar dinga sile bible kan kaw chama hin hitivek ta in tha chap mai sa boipa na tong kam na thu ka siar ding nangma lauton kadu ase kathin lung ruangah nalama in hoi tarola chulen nangmai in sim du mi pol kanunnak ka in simo nasia lo in kangai thla si ti thlacamnak toy te nei in kan mai pumpak hrangah angan tu pathian tho in pathiani angan du san pumpak nunnak hrangi lalu ding rau ri bi nak siar na chumi chu apani naka kan bible siar na atel ten ten atol chimna ka samza le reikwa siar na reirit na kan za osilen nadan sunga mangbangsa thudik kamu theina dinga kamit wang tel ramo tia sam changan tu dakte pathiani bible cha thiang him khal he pathian tharau thiang him thau thawin kan siar tik khala hin film nak theihnak kan mu nak mi ti awan tera turi chumi dinga hen chun kan ka tik khala boipa na thu hi athu kina sange karuanakin aban lo tharau thiang him thei thiam theihnak in pe o nangma in atharin na tong kam mangin in be o tin pathian hi kan som kan mai pumpak thrang ro uria bible khal he information thrang long so relationship thranga pathian thon kan pehzomawk kan pol ko bok na thranga kan siar ase hin chon pathianin in pol kom teng teng dinge tha zang kanga lo ti khal hi aum lo ding sam zale leikwana siarna zale pangana hi kan zau te ka kan theila zet mi se kau chumi chu sam changan tuin na thu chu ka ke hrangah mei in asi amai pumpak nunnak rauri pathian thu ala nak se apani na ka chun hitin ati kalam zin hrangah ṭheu asi ti ate mei in chu kan thei vekin khuwa athim chana lamzin fe nak ding kan mu thei lo chana mei in te kan khai tika chumi chun ke lefora kan fe na ding lamzin in khi bui chuti in pluk ril ba nak la sin kan ke kan nun akil khoi si chuvekin kan mai nunnak hrangah bible hi kan siari kan lai kan nunnak kan mang suah ka silen chui bible kan nuri kan mang suah mi thau thau kha midang nunnak hrang khala kan lop song thei ding churuanga information theihnak hrang lawngah silabin kan mai nunnak hrang rau ria bible kan la ka tore kan mai nunnak hrang long khal silabin theihnak hrang khala bible background le adung lam thu khal hi kan lak thau thau atul hemi pahni hi afe kop teng teng atul chumi tel lavin pakhat son sora kan dai thlan panga sire bible siar ching hin tharau lama nun rau zet le chaw zetin sim ding chu cha khal thelo tha jang ka nga lo ti pang au lo chat se hitina simbet kalam zin hrangah ṭheu ka si ate kan tlu kan kan ba nak hrangah mai pumpak hrang rau uria bible hi kan share tu la si hitin ane nak lama von sim se la mother teresa chu voi khata hitin pathian na tuan tu in thu arak su ta jiang tin ha pathian in ko na athabi kin kanun suah pi thei ding tia mother teresa kha thu arak su te ani chun thu ni na sang apakhat na ka boipa upat nak thop ni tin na ji pakhat ama thon chat bang tlang o te apani na ka thil thalawi na thei mi hrim tua la chutin nalam atwang ding ti ate atui kan san jiang tin kim ikan busy chana hin bible siare boipa thoi chan la khi pathian fal pol dai thang lo si midang sim song ding le theihnak kautertu kautertu hrang mei a silabin kan nunnak kan tharau ro hrang si ngantu boipa thon pol komo in boipa na thu in jiang ha in sim na du in zirh na du kan nunnak ka jiang ha thia na du kan nunnak ka jiang ha theiter in du kan nunnak ka jiang ha tu atar in du ti in theihnak hrang lawngah silabin mai pumpa hrang thon apan hi in taimak so in le ti za upat nak thon thungai thla kan chan kan mang kayo na ji pakhat tal ni khata chan man
kan suap cheu pe yu ti a angai khatu za te khat kalau som do si vai ni khat chu kan phone ti vek pathian thla kan chau mi pol ta he pathian thon kan pol ko bong na in nai dok tu asi ruangah kan Bible share chan ti ve ka plan bol pen le cha ngam nak na kan mang ta si la ba hin chun kan phone le thil dang dang ta kha kan mai hla de wa ta ret se la chuti in Pathian Bible share cing in kan nun araw law na te nga le Pathian ni in pol kom na ka ot la kan thei thiam theihnak ding hrangah hin e taimak so in bol pa thon chan han tlang hi dai thak lau si ti hi Bible share da phun ni ti in toy zong ten tu sula kalau hlom do ni si Pathian angai khatu za ten nan nunnak atharin lau thla so ram se noi